tak iya dia na tulim mala abala sama korang jadi makanya Cina apa sanjingan ni pala apa sanjingan ni sesena furna berasanji hadir rasulullah kalau tu cawi pakai betul ini kena mala abala magi purna hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bapaknya. Apa sanjing mak baraka itu. Itu na tengah sabar biasa tengah itu pura bapak puting. Bapak berasanji itu. Nasabah melu dapat hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mak baraka rabuting na semak wadi janji manendung asal benyamuna letul itu nas pada nasalai di bapak itu. Nah, cuma katu rahsiana